Ikaze nanone mu makuru ndetse n'ibiganiro byacu dukomeza kugenda tubagezaho abari mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda. Reka turebere hamwe amakuru azindutse avugwa, turaganira kuri Madame Rose Mushikiwabo. Uyu nguyu rero ni umunyarwanda uyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ufite icyicaro i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa Francophonie. Akaba rero ari inama imaze iminsi ibera i Kigali mu Rwanda, ndumva iza gusozwa uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2025. Madame Louise Mushikiwabo rero akaba yagaragaje ibintu bikomeye cyane muri iyi nama, ndetse kandi akaba yafashe umwanya aza kuganira na Ministre Prévost w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububiligi. Igihugu cy'Ububiligi kimaze gucana umubano n'igihugu cy'u Rwanda, aho u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhagarika umubano mu bya diplomasi n'iki gihugu cy'Ububiligi. Baganira iki rero ingingo ku yindi, reka tuze tubigaruke muri rusange turebere hamwe ndetse n'icyo bishobora gutanga cyangwa se icyo bishobora gutanga nk'ishusho y'uko umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi ushobora kongera gusubukurwa hamwe muri rusange. Ni inkuru y'agahinda rero y'umusore witwa Bill Ruzima. Uyu rero akaba ari umwe mu bahanzi bari basanzwe bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bagaragazaga impano n'iterambere, ariko mu by'ukuri uyu musore yaje kugaragara yarabaswe n'icyitwa ibiyobyabwenge cyane cyane urumogi, aho yaje gufatanwa ndetse n'udupfunyika tw'urumogi. Byavuga ko ashobora nyine yari yamaze gutabwa muri yombi amaze iminsi afungiye kuri sitasiyo ya RIB Kimihurura, ariko yaje kujyanwa mu kigo ngororamuco cya Huye mu karere ka Huye nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Inkuru y'umusore irababaje cyane, rero nimwe mu zo tugiye kugarukaho ku buryo urambuye. Turaza kureba hamwe n'itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, aho rero yakira itsinda ry'abayobozi baturutse muri banki y'isi. Ese bisiguye iki, bivuze iki abayobozi gusura igihugu cy'u Rwanda mu bihe nk'ibi ngibi? Byose ni bimwe mu byo tugiye kurebera hamwe muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Twihuse rero reka mbahe ikaze ku buryo burambuye turebera hamwe amakuru. Babwire ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF Madame Louise Mushikiwabo yagiranye ibiganiro Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost, byagarutse ku mwuka wa politike mu bihugu binyamuryango muri Francophonie nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Amakuru rero akavuga yuko ibi biganiro byabereye i Kigali ku itariki ya 19 Ugushyingo 2025 nyuma y'umunsi wa kabiri w'inama ya 46 ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu binyamuryango bya OIF. Ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya OIF buvuga ko baganiriye ku mwuka wa politike mu bihugu bigize ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya OIF buvuga ko baganiriye ku mwuka wa politike mu bihugu bivuga igifaransa, uruhare rw'Ububiligi muri OIF no guteza imbere imikoreshereze y'indimi nyinshi cyane mu miryango mpuzamahanga. Mu gutangiza rero iyi nama, Madame Louise Mushikiwabo yavuze ko ibaye mu gihe hari umwuka mubi mu bya politike mu bihugu bimwe bigize uyu muryango. Ngiro ni nk'abantu rero batishimiye ibyavuye mu matora, bikaba intandaro y'imvuru n'imyigaragambyo, abaturage batishimye n'ibibazo bya politike rero binyuranye hirya no hino mu bihugu bigize uyu muryango wa OIF hirya no hino ku isi. Ati uruhare rwa OIF mu gukemura ibyo bibazo by'amoko yose rukomeza kuba rwiza, ati kuko twe twita ku busugire bwa politike za leta na guverinoma zitandukanye. Maxime Prévost yaraherutse kandi gutangaza ko niyitabira inama ya Francophonie ariyo azaba yitayeho gusa, ariko ko haramutse habonetse amahirwe yo kuganira ku mubano w'u Rwanda n'Ububiligi nayo yabyazwa umusaruro. Icyo gihe rero yavuze ko igikenewe ari uguhagararira ko ibiganiro bihoraho n'inzira zabyo zigahora zifunguye nk'uko yagiye abigarukaho ku munsi w'ejo. Bakaba bagiranye ikiganiro. Ni mu gihe rero Ububiligi n'u Rwanda ibishingiye ku ngingo banaganiriyeho, ibihugu bigize umuryango wa OIF harimo ibitabanye neza. Urebye nubwo batagiye wenda bavuga amazina nyirizina, ariko nibaza yuko kuganira na Maxime Prévost bishingiye ahanini ku mubano w'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda n'Ububiligi bwamaze guhagarika imibanire n'imikoranire mu bya diplomasi. Ubu ngubu u Rwanda nta ambasaderi rufite mu Bubiligi, ndetse n'Ububiligi ntabwo bufite ambasaderi mu Rwanda. Iyo bimeze gutyo rero biba bivuze ko ibihugu byombi nyine hari uburyo imikoranire iba iri hasi cyane. U Rwanda rero rukaba rwarasohoye itangazo ruvuga yuko rwaba ruhagaritse imikoranire mu bya diplomasi n'igihugu cy'Ububiligi bitewe n'uko Ububiligi bwamaze kugaragaza uruhande ku makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse kandi rwagiye rugaragara kenshi cyane rusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano mu mahanga, ahanini barushinja ko rufasha umutwe wa 23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibirego ariko u Rwanda rutahwemye kugenda rugaragaza ko atari byo. Bill Ruzima uyu rero waruherutse gutabwa muri yombi afite ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, yoherejwe mu kigo ngororamuco cy'ihuye mu gitondo cyo kuwa 19 Ugushyingo 2025. N'amakuru ikinyamakuru cya Kanamakuru cyamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry wavuze ko uyu musore yajyanywe muri iki kigo gukurikiranwa n'abaganga
ati nibyo koko yoherejwe mu kigo cya Huye Isange Rehabilitation Center aho agiye kwitabwaho n'abaganga kugira ngo abe yakira ingaruka zo kunywa ibiyobyabwenge. Uyu muhanzi wari ucumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura yoherejwe i Huye nyuma yo gutabwa muri yombi ku wa 15 Ugushyingo 2025 akekwaho ibyaha byo kunywa ndetse no gutunda ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi. Bill Ruzima akimara gutabwa muri yombi yemereye ubugenzacyaha ko asanzwe akoresha iki kiyobyabwenge kuva muri 2022. Uyu muhanzi rero watangiye kumenyekana akiririmba muri Yemba Voice ni umwe mu bahanzi bafite izina rimaze kumenyekana mu muziki w'u Rwanda, by'umwihariko agakundirwa ijwi rye n'uburyo rero ari umuhanga mu kwandika. Mu minsi ishize yari yagiye kwiga mu Budage, birangira atashye mu Rwanda nyuma y'imyaka itari mike ari gukurikirana amasomo, aza no gukora igitaramo yaherewemo ikaze muri Nyakanga 2025, azwi cyane mu ndirimbo nka Imana y'abakundana, mu nda y'isi n'izindi zikomeye cyane. Ku munsi w'ejo rero uyu musore akaba aribwo yurijwe imodoka ajyanwa mu kigo cya Huye Rehabilitation Center kugira ngo yitabweho n'abaganga ndetse arusheho no komeza kugenda aganirizwa kureba uburyo ashobora kuba yareka iki kiyobyabwenge cyamuhindanyije. Abantu batandukanye ati gusa ibi keretse niba zakurikiranwa amaze kuvurwa. Undi ati uru ni urugero rwiza ko ibiyobyabwenge ari bibi, ati birwanywe rwose kandi cyane kuko ubuzima bw'abanyarwanda bukwiye ibyiza apana ibiyobyabwenge. Ati muraho neza, ati biragaragara ko abantu batareshya imbere y'ubutabera mu Rwanda, ati kuko niba ufatwa acuruza ibiyobyabwenge urumogi cyangwa ibindi ndetse akanabinywa, ati yoherezwa mu kigo ngororamuco ngo nuko ari umuntu uzwi, nyamara itegeko riteganya ibihano bigera ku gifungo cya burundu, nyamara rubanda rugufi ati rundi bari kubonera ati mu magereza kubera icyaha nk'icyo. Ati please mureke kurenganya abatagira ababazi, atariko se ni umusaza cyangwa atariko ibi nabyo sibyo. Ati nuko se ari umuhanzi ngo w'umusitari, ati abandi iyo bafatanywe urumogi ko bafungwa bakanabakatira imyaka runaka, none uyu we akaba agiye mu kigo ngororamuco, bivuze ngo n'abandi bakatiwe imyaka bazira urumogi gusa ni mu bafungure, ati babajyane muri ibyo bigo ngororamuco bazira urumogi gusa ariko batarahote abantu kubera urumogi. Ati wasanga uretse no kurucuruza arunywa, akaba ariyo mpamvu rero bafashe uyu mwanzuro. Ati kuko kumufunga ntacyo byaba bimufashije, wenda abandi ntibavugwa kubera atari abo tuzi. Ati rehabilitation ni umwanzuro ukwiye, atuvuza ukuri. Ati abari kuvuga ntibazi ibyo ari byo. Ati uyu impamvu yoherejwe muri Rehabilitation Center basanze arwaye arembye agomba kuvurwa. Ati kuko gufunga umurwayi ashobora kuremba kurushaho, gereza si kwa muganga. Ati niyo mpamvu rero bamwohereje ngo bamwiteho kuko hari n'abandi benshi cyane bajya boherezwayo basabitswe n'ibiyobyabwenge ariko ntibavugwe. Ati kuko batazwi cyane nk'uyu Bill Ruzima. Ati disi wagira ngo ni agasaza, ibiyobyabwenge si ikintu nk'uko nyine abantu batandukanye bakomeje kugenda babigaragaza muri rusange. Reka rero mu yindi ngingo mbabwire ko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yakiriye itsinda ry'abayobozi baturutse muri banki y'isi. Ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yakiriye abahagarariye banki y'isi bayobowe na Visi Perezida w'urwego rushinzwe akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'Iy'Amajyepfo Ndiaye Diop. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro kuri wa 19 Ugushyingo 2025 byatangaje ko Perezida Paul Kagame n'abahagarariye banki y'isi baganiriye ku bufatanye buri hagati y'urwego n'u Rwanda mu nzego z'ingenzi zigira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. U Rwanda n'umunyamuryango wa banki y'isi kuva tariki 30 Nzeri mwaka w'1963. Uru rwego rwagiranye ubufatanye bukomeye cyane n'iki gihugu cyane cyane mu bihe bya nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ubwo cyatangiraga urugendo rwo kongera kwibaka. Tariki 30 Nzeri 2025 banki y'isi yagaragaje ko kuva yatangira gukorana n'u Rwanda imaze gushora miliyari 3 ndetse na miliyoni 370 z'amadolari Amerika mu mishinga 26 y'iterambere ryo mu gihugu, irimo ijyanye no guteza imbere imibereho y'abaturage, urwego rw'abikorera, ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga ndetse no kongera umusaruro w'ubuhinzi. Banki y'isi yateye urwego rw'ubuzima inkunga miliyoni 360 z'amadolari. Muri ayo mafaranga harimo ayo gushyigikira abajyanama b'ubuzima barenga 26,000 n'abakorera amavuriro arenga 220 kugira ngo rero boroherwe no guha serivisi abaturage miliyoni 5,200 harimo abagore
miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu n'abana ibihumbi magana arindwi bari munsi y'imyaka igera kuri 5. Aya mafaranga kandi yifashishijwe mu kugabanya igwingira mu bana bafite imyaka iri munsi y'5 bo mu turere 13 kugeza serivisi yo kurwanya indwara zitandura mu mavuriro y'ibanze ndetse no kongera imbaraga urwego rw'ubuvuzi. Urwego rwashoye miliyoni $770 z'amadolari y'Amerika mu mushinga wo guhugura urubyiruko kugira ngo rugire ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo ndetse no guteza imbere uburezi mu mashuri y'imyuga. Urugero 23 rwahawe amahugurwa y'igihe gito 90% rubona imirimo. Banki y'Isi kandi igaragaza ko yatanze miliyoni $338 z'amadolari muri gahunda yo guteza imbere uburezi bw'ibanze bufite ireme binyuze mu kubaka ibikorwa remezo ndetse no kongera ubushobozi abarimu. Hubatswe ibyumba by'amashuri mu 22 n'ubwiherero mu 31 igiramo uruhare rwa 50% nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Mbashimire mbifuriza komeza kugira